Vamos en este momento a leer importantes en la vida de nuestro querido padre Darío Caarchi, tanto en su trayectoria personal como en el ejercicio de su ministerio presbiterano, del cual hoy tenemos la alegría y la felicidad de celebrar sus bodas de plata y 25 años. Los actos sobresalientes de la labor social en la parroquia de Santa Catalina La Tinta. Su participación ha sido muy activa, particularmente en un documental que tiene por nombre Tierra Madre, de la cineasta Mary Helen Davis, con reconocimiento internacional. Organizó la pastoral de educación de la parroquia de La Tinta, que demandó en ese momento al Estado de Guatemala escuelas y plazas para maestros. Y al no lograr su propósito después de 4 años, caminaron con miembros de la pastoral de educación de la parroquia hacia la ciudad de Guatemala, logrando su objetivo con la apertura inicial de 39 escuelas, las que fueron entregadas personalmente por el que en aquel entonces fungía como presidente. Sali santilmish ut salik angel tentonak ekchim bilak. Uthokanak rikinain kikwan spanunkil dik angel sa ruke chishkunil likwa padre. Uthokanak kikwan linimlak angela in chalenak kishkul lish. Chuam lika rena pesh uchi le pamaling kachoso. Dikyuam limeli kyalaini utlaing kwakli khena kwichi limusir shingoy sebelae linchabil esil jalak barbuk tesyoma unshilak shisikero lae retineta pechihona kwa linkeo kyuam lain likwa linkushakalila anlekwa Kulu makraklan ng chuchuke Tine khultika Tokretan tinchal kwichi Kung sila shisik erula esh Retine takechi khunakwa Uche shisha kabla esh kwami Renaktesh uching Le pamaling kachoso Con la sech ole blinchara ut kwake salera badimba linchu kwaka konak sheshishra ut la inakwi makachine keshira khunshila shizik erula eshretine takechi khunakwa Kalani Dios yo kwap lik aholve kod lesan del motek Hokan tashak Erikinak tashak lestuk tukilo silalik agua Dios Hokan tashak akwigi Eskana eska kwash kwaswitsen masasa chol chegurlesh Sasa le kachol Kwandi bomba kwe sasa kachol anakwang Sasa kachol spang nakwang ko sa komunil Chispantio shinkiliga kwa Dios askavalish angelica wa Padre Darío Chiru obskakalchi abanakwang Hokan Jual sa salinchol Chisquats Valeri King Utrikinebli Padre le secolon chaknak Yo que Chi isnim que kila queen Juan Licawa Padre Maxi Liochi Cangela Caran el Calvario el Padre Jesús la esta canachos le Cawa Padre Jesús Juan Cangela Carrin Becal Cawa Padre Felipe Párroco de La Tinta Cawa Padre Juan Carlos Párroco Telemán
Caba Padre Antonio, yo Chicancalacarán, San Marcos, Guatemala. Cobán. Juan le caba Padre Mario, y yo Chicancalacarán, Senahuasque. Padre Luis Miguel, Juan Arán, Cobán. Le caba Padre Roberto, y yo Chicancalacarán, San Cristóbal. Padre Martín, Juan Arán, Cobán. Daniel y Padre Aín. Padre Darío. Oh, son hemblas a él, Chocacuet, Anacuan, Talisnin la Cutan, Anacuan. Shvengua, Tentochis, Vantiosinquili, Aguadios, Ascaba, Chiscunile, Li Cacreru, Chiscunile, Cacmatan, Li Caculsa, Li Cacua. Hokambies, Quachuitzin. Resnin kein kilrikin is loklak li loklak mayecha in kakeaksa shnak li ku likamak. La in akmaking nin shotoling mak chirulini mak kwal Dios kwa kuichirula es kwatsuisin. Naging katsa kalsa. Tinimah kwal Dios shirustan atashako chishkoy chisach tashakama kochoskam tashak salihonelikyu am. Hokan tashak. Akakwa chakushtanako. Akakwa chakushtanako. Akakwa chakushtanako. Akakwa chakushtanako. At Jesucrist chakushtanako. At Jesucrist chakushtanako. At Jesucrist chakushtanako. At Jesucrist chakushtanako. Kinem likhak wajit sumak Nakajenak laat likhanak juga Sashning kelika Dios eskulu Chakit siki utrok ruk li Jesus. Tihoko Hatkasantil kyukwa Sashkabala kosilal Nakasikep chakaru la angel chaku Chisakong sa lishkonelik mayek li Christ Relik angelak sa la iglesia Chatenka li Padre Darío Renakriking Kupsimbil utkakwelch olehil Tikpuktesil chabilesil Ut ka Kaushagninak Chishperin sinkilebli sacrament Angain le nakatsamacha kuat kasantil kanaka kyukwa Dios ashkabalika kwa Jesucristo. Hokan tashak. Usa komunilo ko kanacho enkil hurakalak lirati ni kakwa Dios nakataw sa lishu la Jeremías nashchech ho kain. Toha naklikagwa ki atin nakwikin utkishchekwe. Tohmahi nakatsiha chakrikin lana lain akshinsik chakaku. Naktohmahi nakatyola aksan topresim ilat chakimban. Ut akshakapam ilak chok profeta eblitinamit chan di Dios. Lain shinje. Toop kuat kakwa tohchahomin chi us utingka ninaw atinak. Abanan ni kagwa kishekwe ma tienak tohchahomat hatial bartatin takla la atachik utatie chishunilik aru tatin takla kwi ma shukwa rueb litenamit panak kwankina kwik in rea kolbal la inli kagwa nintieli kwatin. Salmo 115. Tinta kusili sekreli retio shin chiruli kakwa sakomonil. Tinta kusili sekretio shin chiruli kakwa.
Walrana kwek a likakwanak na ke kam lineke pabangre. At kakwa lain lak angel chaku. Lain tium lamos is chirueb chishkuni litenamit. Sa komonil tinter usili segre yoshin chiruli kakwa. Cabrakal ratin y kakwa Dios kwan sa shula Santiago. Eskwas kwitin ataru ta okwi nakisye hunak. Kwan impabaom. Utmak as chabil panom. Matokolek tabish bash pabaom katyak. Hunak leras erits in kwing malah ish ustukep utmak akep shkwaruk a. Resh num sinkil likutan huhung. Kwi hunak setyang tisjere. Makung kwakit inajak lichon. Shbanak iskap chakli kaberesh badon kilira komlis yukwa. Utnak saklap chakli sham. Naktok retas yeshkam se chirukrong. Shinchakhet chakli rokutla inil kakwat solonele ketyehonelik. Kankelakot kop sikip. Litetote utnak saklap chakli sham. Naktok retas yeshkam se chirukrong. Tsotsa kongres tik balish kankelik kakwaket sokres jalak balsakatya. Kwikot ikish kap chakli kaberesh manok kilina komlis chukwa. Utay saklap chakli sham. Naktok retas yeshkam se chirukros. Tiraok likoyok litek angostan. Dios, mo pabakya chi atin, lit pabakakila kuneling, bakakish kap chakli kaberesh balok kilila kumlis yukwa, utay saklap chakli shram, naktok retan sheshkam se chirukros. Kanaktasyak liga kwa Dios. O kanaktasyak kakpikin. Le shabilesi lika kwa Jesucristo Simavirishvan San Juan. Loko ni milaktasyak at kakwa. Mokonak li Jesus. Agishtakheb rok li solom ushke kwichik. Li rak chirisha. Kilang kwichik samesh. Ut kishkireva. Manaketauru li shimbano ere. Laesh solonel ut kakwa. Nakekie kwe. Ut kial nakekie shpanak laina kwe. Kwilain li kakwa ut lak solonel. Shinchak le rok. Laesh akwitento te chak le rok. Chiribile riba. Ishkambala eve shimbanu. Renak te vanu akwi. Laesh ho shimbanu ere. Relig chikian linkiere. La kangel mokonim tash kwankil. Chiru la he chalre. Chimokolitak nim ishkwankil chiru. Lishtak lang chakre. Kwe nakenawain. Ushakere. Kwe te vanu chihokana. Cuando terminó de lavarles los pies,
y se volvió a ponerle el manto. Se sentó a la mesa y dijo: ¿entienden ustedes lo que he hecho? Ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dicen verdad, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Porque en verdad les digo, el esclavo no es más que su amo, y el que es enviado no es más que el que lo envía. Ahora que ustedes saben esto, serán felices si lo ponen en práctica. Eshkana eshkakwa eshkwats kisinanain ratin likakwa Nim lalok al-kakwa Jesus. Asasa echol chehurlesh. Dale, cachor. Eshkwashkwitsin Juan Sasa Cachol, Anaquan, Harin Salika Comanil, Shukup. Utsasa Cachol, Shpangnak, Lao, Li Tzakal Santilesia, Ho Libich Chan. Lao, Li Iglesia, Li Jesús. Li yo chishpuktesinkiles chabilesile li kakwa Jesucristo. Li yo chishnimkenkilev li sacrament ut li Eucaristía. Ut yoko chishtenkankilev li comonil chikauresimbil iskuam chishakobresimbil raklalkotan. Utsasa Cachol, Spangnak, Salikan Santa Iglesia, Lijunjun, Juan, Lishkangel, Likamatan, Likabokbil, Likataklenkil. Raklal Cristian, Juan Lishkangel, Chalenchak, Lishkutankil, Likakubija. Abananza li Santa Iglesia, Cuanque Bascui, li Padril, Cuanque Bascui la Xololtij, la Tijonel, una Baleb la Cangel. Li Jun, Yochi Cangelak, Sash Cabalica, Aqua Jesucristo, li Obispo, Ebli Padres, Ebli Hermanas, hermanos. Utlihun salika comonel, Gyochi Cangelak Sashkabalika Aqua Jesucristo. Utlaona Capapchian Chalcachol Lika Cangel. Mokota Cangelta. Anlish Cangelika Aqua Jesucristo. Li Gyochi Spoktesinkel Shavilesil. Li yo chishpanunkili chabil banuam sashkankevli cristian. Li yo chishtimkenkili santile Eucaristía ahque. Li jun an chan jun rekah lika kwa Jesucristo salika comonil. Udan lika matan an lika bokbal an lika taklankil. Sali kutanain yoko chishvantioshinkilika kwa Dios ashkabalishkangelika wa Padre Darío chiru obshkakalchi abanakwan arensalika Dios de Rivera Paz anki kulishkangel rikin likawa obispo Gerardo Flores obshkakalchi abanakwan ut Tokyo chikangelak Tokyo chishpuktesingle chabilesil Tokyo
Chishwatzbal lishpabal rikinep li cristian. An li kamatan, an li kataklankil. O diokochishnim kenkil li santil mishain barkui holwikakwa Jesucristo kishkmanu junshil honashkiel salmo tinterkusil sekretio shinchirulikakwa diokochishnim kenkil li santil Eucaristía chishvantio shinkilikakwa Dios chishvan naklaona kapap nagang kwan sashki hun li komonilang kwan sakatyam raglal kutan chalen chaklish ben Eucaristía o tochli roso higle rochechoch laona kapab nagang kwan sakatyam ang kwan sashki li chut li Eblitzolom likakwa. Utsalisantil mishaing yokochish kultikankil akwe nabalev likakangel salikasantilesia. Nabalev likakangel nabalev li shpuktesinkil chabilesil nabalev li komonil li yokochirulaninkile raklalkutan. O cambies quasquetzin chanchan nika kwa Jesucristo kishbanu la oakwe salikasantil misain takater kusili secretio shinchiru likakwa. Queridos hermanos y hermanas, nos alegra hoy poder celebrar esta Eucaristía dando gracias a Dios en especial por estos 25 años de trabajo sacerdotal del Padre Darío en medio de la comunidad. Y damos gracias a Dios porque sabemos, creemos con todo nuestro corazón que el predicar la palabra, el celebrar la Eucaristía, el pasar haciendo el bien en medio de las comunidades, es continuar el trabajo que el mismo Jesús hizo desde que estuvo entre nosotros hace 20 siglos y sigue estando por medio de la Iglesia, por medio del ministerio de los presbíteros, de los obispos, de los catequistas, de cada cristiano y cristiana que pasa haciendo el bien en medio de la comunidad. Nos alegramos y bendecimos a Dios, como hemos cantado en el Salmo, hemos dicho, ¿cómo podré dar gracias a Dios por todo el bien que me ha hecho? Dios. Oyola krikin kalokla Santa María con el ectukish. Ora obtesik shvan chakrab lakpila. Ochire chiru cruz, okam, omuklak. Chirosh kutan na kokyolak sas kankeblikamenak, takek sa chosha. Oshik chikoklak sas nimugrogli Dios yukwabek. Tokaran chalel chirakogatin sas veneb yoyokep kamenakep. Limpiable Dios santil musgeh. Di Santiles Católica, Dishkonahinkel Ripstepaleblisat, Sashvalikamak, Dishquaklihik Kuchiklikamenak, Utlikonlikyuam, Hokam Tasha. Lisheshbokek tekul candela, Akshtiere, Uthunit Kamokrelit Amang, Hunak Lishekelquink, Litume Karan Saliartal, Halit Kamokre Hulit Amang Salihonala Juan, Hunak Likabich Yokochi Bichang Saliperel. Kwashakip reli parroquia la tinta at kanat kachikwa sha chutub la tenami. Kos kitsin chikakhrilo to amang aris lekna. Sishkaba Dios ko be ule Dios antil musique ho kanta. Kakwa Dios salikhonali nat kakwa. Kwako kuchigarin Dios salakaba salakuk salina khehe nat kakwa. Kweko shak Dios salikomonil Dios. Kweke bakili padre, kweke ka obispo.
Jokana kwili par daria banjoshean. Nashke huy sel kachol chikwang se komonil. Chira kwe cosa li komonil Dios. Banak kakwila at kakwa nakasikil kulakutan nakamatini. Banak laat akwin kat kiyawil katsakim. Barki nakukwang at kakwa arkinewli kalal kakahol. Jokanak Dios banjosh kakwe. Osob siya kwil kakalibal barki kwangko. Osob siya bakwila tanimit di bar siya charkhesh Dios. Banak kakwila at kakwa nakat bersike. Salikonanin kakwa nakakaisil kachol salikomonil. Banjosh akwil rewli par ke charkhe jalakta barat kakwa. Shek ulun shak Dios. Kwangkem kablahu chipare. Udliobib jokanak kwiyat kakwa. Banjosh rean. Kikulo sa likatyang sa linakhein at kakwa. Banakahan nakwi likakwa na bersin siya kreb. Kakwila Dios at kiyog sa likachol. Manich kunak na kiyog likachuam. Manich itakoloke. Manich itatiyang ake. Banaklatak kiyog Dios. Nakakili kanaleb. Ut nakakay sa likachol. Chikwang sa shibero chochot kakwa. Kogana kayo nat kakwa. Nang kwakwa sobsi siya Dios. Rikineb Retakwang likajuam Kanimas lokaliyos Yoshikan At kakwa sashkvali mayek linakakechi akwe re laterkusinkil iskiopresi que rikin la kangel chaku lik angelak chitsakalereru li naberesimang sashkaba shnimala kushdan sashkabali kakwa Jesucristo Erikinakta shakli kakwa Dios kakwa eklesia kachol kakwa eklesia chiruli kakwa Yoshinko chiruli kakwa Ulong forbidden doors banongil Relik chikyal nakakolobat kakwa Naklaoto banosin tolokoning chakwe chaku. An le kakangel na katawkwi kakotbal. An le tentosa kabeng kialak barut kialahok at ni mahkwal konelik Diyos. Shbang na kariking. Iskupuom li santil musik kakokobel ako nakakahol. Ho bere liak ut konelik sumatinak. Utrikin la kwahom chirish li kakolbal, kakwah na kunak uchihunelik, lishkangel, huak mayeksa li santiles. Chihokang, mokokahtakwin na kwots lishkangel, ho aksakal mayek, rikin chishuneli santil tenamit. Nash iya kwiruhep, Koshibrik all arenak ingskep al ut sach eneb nask eheb chitakong chikokan sa lishkangelikol baib renak sashkaba an teskaskobresi di magyek rekol baib teskabresi likwar lipas kwarhep la kwala la kahol te olanili raokip Sashkian kebla santil tenamit, utesh olanirikin la quatin, uteshkeshka kwilal rikinebli sakrament, utrikiniskashtesinkilkyu am chokakwe, utreshkolbalebla kwala la kahol, teshkial eskalamu chinkilirib, rikinli Cristo utkunelib, kauk, shakin kak eba kwib, utrikinli raok. Chihokan at kakwa sa hunagri kineblia kelut eblisat nakatkat kerkusi uchihokain Santa liqakwali Dios Santa lishkaba Rikilik ulum lilokalik wangkilang Santa liqakwali Dios Santa lishkaba Rikilik ulum lilokalik wangkilang Uluma kutukumak chehunele shain shbang na kain sekiling kikel Kikere liakot hunelik sumatinak lidaoyek sa ekaba usash kabana baleb reskuchbal sash baleb limak banhuama kaing resnimak kiling kultikan kil
ating kapwa ating Diyos. Chico ya basiles ni mal lokal ni sacramele kapabal. Resila kami kakwa. Ebli apostol, ute ebli shesh kuilir rauptesik sash kaba likyal chekwish. Kosh ben li santo hermano Pedro de San José de Betancur. Koch benep chkunil lisant li nukweshne qachis tabala kusiral chkunelik. Nakatsama kuyat kakwa na klimay kain rekamokip sa usilala kamtashak tuktukilu silala ut kolvaiba rechishuneli rochichoch chaka cobre sitashak sali pabak ut sali raok la iglesia aknumel sa ochichoch la Cángel Chacu, li Papa Francisco, li Obispo Rodolfo, Uchishunilev, li na Keilok, re la Tenamit, cha Tenkaev, la Kuala la Cajol, lish Kakarisieb, Chola Nakwan, Rikin, Iskach, li Santil Musika, Chakulev Tashak Rikinev, Ishimatan la Raom. Ebli Kakomo, li Shekak Shesutke, Hokwe Chishunilev, li Shekam Sala Kusilal, Chakulev Tashak Akwakin Sachosha. Balki kots nakakioni sakong sala nima kwankilala antames lish kial ku sa rilbala ku sala lokala santilal hochan roat kadios to kwang chihunelik hona kwankatlat ut hunelik takasumbicha shtimala raoma sashkavali Cristo likakwa linakake kuichi shune li chavilal re li ruchichoch. Shvanika kwa Jesucrist, Rikhenga otashkaban, Akwe anima qualio jukwabe, Sashona hile santel mozek Chishkunili kwankil, Chishkunili lokal, Kunke kutang. Hokan, Chishkunili kwankil, Chishkunili lokal, Hokan. Chishkunili kwankil, Chishkunili lokal, Hokan. Koko kachol erikish Chinush talina kakwa, Ari saro checho sachosha. Chak eta ke oli kakwa chirala kuta. Chakui kasas tani kapa. Hola kakui ma lianish bako chigo. Ut makana tajitane saliale. Chokola pachiruye ausokantasha. Chakolak tashakat kakwa chirolink ao suchaketa shakle tuktukilu silal sakakiwam renak tengambila kurekin la kusilal mahoke chik tumakov chokolet chiruli chakilal nak nakoy beniles ni males shalik li kakwa Jesucristo. Kakwa Jesucristo las shaye chakreble apostol. Lik tuktukilu siral tin kanaber ikin lik tuktukilu siral tin kere. Maketa saksa chol kamak chaket bansa chol ishpa baom la santiles. Hoshaye chak chaketa shakainak tokwang sa tuktukilu silal sa kunakruch olehil. Lahat liyoyo katut kwang kakwankil humke kuta. Hokan tasyak.
Chiquanta shakere English tuktukilu silali kakwatios. Ho kana Saka Quicken. Chikeisa ile chol, cheri beleri. Bantios Reli. Ana en lishkarner li Dios li nachsas li shmak le rochechoch. O shagreheb li bakpilepchitsen kanke li logla wa a in. At kakwa, mokoy bulutan to bene mo. Kabataje putra kakwa. Kirahik. Renak la estioques del balrique li bandera ante eretal nakparquang liloconik. Chihunilo to tsekang to guak chirulish sequalish hunkiklish kikeli kakwa Jesus salishmesh barquina corro y benila o liralalish cajol. Okanak to bichang krikini kabich saliperel 57 reli parroquia. Chatenkarenak chikutung sashkuam li kresti kishkechi I utkishkul salishmayeha in. Anain Tinakatsamacha kuat kasantil kanaka kwa Dios ashkabalika kwa Jesucristo. O canta siya. Escuescuecen a cuan takabikwi boshibak li ratin ni kawa Padre Darío. Konim la sael jolehil chokre. Mantios Rey Dios. En primer lugar, quiero agradecer a Monseñor por su presencia para presidir esta Eucaristía como acción de gracias por este camino de 25 años. Gracias, Monseñor. Gracias a los padres que me acompañan, que nos acompañan, porque no solo a mí me acompañan. Gracias al vicario general, Padre Maxi, a los padres dominicos que estuvieron en esta región del Polochic y son los fundadores de la iglesia.
no solo acá en el Polochic, sino que en la Verapaz. Gracias a ellos, a los amigos que están con nosotros, gracias a todos y a todas ustedes que nos acompañan. Yo he visto a las hermanas de la Caridad de Tucurú, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta celebración eucarística. Este es un camino, yo creo que seguimos caminando y que Dios nos acompañe y nos dé fuerza para este caminar que nos toca recorrer. Bandio Sheresh Quasquisin, ni Bandio Sherele Hawawis, Ponakwana Nakwan, Yoche Kosh Benikil, porque Moko la Intayejunes, Juanquinarin, Juanquesh Laesh, Juanquebli Padre, Bandio Shebre Aan, de Kenauruli Padre Jesús, Juanquesh Comón, Padre Luis Miguel, Padre Mario, Juan Chaculiparro, Juacuarín, Padre Roberto, Padre Juan Carlos, Bandio Shere, Padre Felipe, Bandio Junilesh, Juanquesh, Juan Bandio Sherech, Junil Yogin Sherilbal, Nabalesh, Mokokachtakui Arin, Chukup Juanque baja la tinta, Juan Senau, Chingueretal, Juanque Bahan, Bantiosh, Juanque Blicomonil, Chicabom, Chal, Bantiosh Ere, Esquasquisin, Bantiosh Num Tajanach, Bantiosh Ere, Le Juanjik, Le Honalil, Nekesir, Oich Beninge, Salimayehak, Oship Kaib, Harukutan, Lishoquan, Schabanu, Akip, Bantiosh Ere, Bli Checalquin, Lisheten Anke, Janak, Lis Amank, Mare, Sashkabali Hun, pero Lina Banun Krelik, Lina Angelina Banuman Krelik Comonil. Bandio Sheresh, Quasquisin, Chahunilesh. Antana Juan le cava Padre Luis Miguel, Takake con le Tijok, Rishbantio Shinkil, li Obskakal Chiab, Ajo Akpadril, Sashkabalikava Padre Darío. Gracias, Señor Jesús, por estos 25 años de camino, en el cual me has compartido tu sacerdocio. Gracias porque a pesar de mi pequeñez y fragilidad, de mis manos ha brotado la fuente de la vida que eres tú, y mis labios han pronunciado tus palabras. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Gracias porque a través de los sacramentos he podido ser puente de tu gracia y de tu amor, y de esta manera manifestar a la humanidad tu presencia, cercanía, amor y misericordia, tu ternura y compasión. Perdóname si he sido poco en la entrega, si no he podido descubrirte en el otro, si te fuiste sin encontrar nada en mí, si no pude restar tu sufrimiento y tu dolor y haber sido sordo a tu voz, y las veces que me he sentido sin ti. Te pido por todos aquellos que han dado para que yo sea, por mis padres, por los misioneros de la preciosa sangre y tantos otros que me educaron y ayudaron, me guiaron, compartieron conmigo su pan y su amistad. Bendícelos. Y en este momento histórico te pido por quienes caminan conmigo, compañeros de camino, solidarios y generosos, firmes al pie de la cruz, y por quienes conozco y me conocieron. Bendícelos. Amén. ¿Hay alguna palabra de la comunidad? Algo ya. Mejor si una vez. Kutsi Ángel Serikin se comunil, Dios se ten canquerero, que le canjero, que les canjera aquila. Camolbe, Maraclach Tacrere, Dios, Bantush Ax, yo amiris, yo am, Hopska Galshap, Josh Matrinkiris, Angelis, Catacre, Hokanakakila, Osrika Angel, Barrino Cotaliman, Hokanakrim Bantuseo, Ting Bantusea, Bakireli, Harubli Seculungli, Respiril, Bantusel, Cabadios, Antashakre Cabadios, Beresin Grenak de Suke, Magata Shakteril, Magatakaya, Salibel, Cabadios de Shakte Logre, Hokanaki, Hokaloli, Quaicon, sa Macheruaki, Nakapatak Rios, Bartonumer, Bartosek, Magaliskil, Magali
alit kakayare naksikaman listeng Dios sikisiku hokanak kila oli hoke aloli no kotaliman sa sutam lika iglesia rin centro sukup banchos de Dios nakarin shokanin kaili loknak kanghel erikin se komunil hawa Dios tasak se tengkang kerikin hoke alola oli kuankuarin nakakesh lokal le loknak kanghel se komunil erikin banchos ere se olehil tasak chogrele hawa pari cho kos matinen kiris kanghel Chicuanta shakeriken chekonelikana kwan. Taka que li roso obtesión le caco a Dios. Erikinakta shak le caco a Dios. Okanakta shak akwikin. Li roso obtesión le ni más cual Dios yukwap Aholbe kot santil musikek. Chikobek sa ben. Dios reli Dios. Li caco a Dios ci bere sin que rechi con el lic. Dios reli Dios. Dios eres qui, Dios. Ángel, listak le caco a Dios. Line que beresingre lish iglesia le caco a Dios. Oganak na sao kachola o chishkul malem. Chikwang sa hunahil rikinem.